Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб бародаро, раҳмат мегӯем барои одамои канали моро дастгирӣ мекунанд. Дар канали мо то охири видеоам тамошо мекунанд, лайк мемунанд. Кадоми бори аввал дар канали мо ҳастанд, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канал мо подписаться кунанд, обуна шаванд, ки бо хабар шаванд хонаҳои нави фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. мо ҳар рӯз хонаи нав мепартоем. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Ховарон, минтақаи 13. Кадоми намедона, пеш ориентир 9 километрай. Хоб дӯстон, хона канализатсия дора. Ина канализатсия ай берун нишон метиҳем. Ина турбоша полни гирифтагия. хоб ба даруни хона медароем. хоб хона ба кирпичи пухта сохтагия. мақсад деволош полни цементблок. як дарбичае ки дар омадем бо дарвоза дора барои мошинрав. хона аз ду ошёна иборат аст, подвал надора. ина хеле замина кардагия барои дарахт ягон чиз. об пастаяни ҳаста, гуфтем ки канализатсия дора, свет ҳаст, плюс обе ки пастаянка дора бо бучка дора дар қафо, ки мисол метонем ки ба оби ва истифода барем. хоб аввал дӯстон мерем ба қафои хона. қафои хонаро мебинем, баъд ба даруни хона медурем. то охири видеоро тамошо кунед. бисёр чизое ҳастае ки бояд шумо бинен ва кадоми дар хона махфул мешавад. номрои соҳиби хонаро мемонем. ҳатман занг мезанен ва савдо мешавад. мисол хоб дӯстон, гуфтем ки хона 3 сотиқа, иҷа ҷои 3 сотиқаҳо меган ин маҳаллара. а так хона 4,5 сотиқай. плюс бо нигоҳ кунед, хеле боло дар раҳай. раҳш ба кадом таисна? ба ӯ тамираям. ина хеле боло да 8 сотиқи дига ҳамиҷа доранд. мисол ки хичон нигаҳбонӣ мекунанд. хичон чӣ мекунанд? мақсад ирам да ҳами шумо мисол дохил мешавад. вақте ки хонаро харден метавонед мисол ира бигирен, ягон кор кунен. хоб иҷа ҷои ҳоҷатхона кардагия дӯстон. қафои хонада ҳоҷатхонаи берунӣ барои маърака ягон чи. баъд и пишти хона қатӣ хеле дарай. мисол метавонед ки ба пишти хона бидро ё ки ба пеши хона. хоб ҳозир меравем ба даруни хона медароем дӯстон. овраҳа кардагена хеле байни чизо қатӣ. ина хона дӯстон полни пластик, гуфтем ки ба кирпичи пухта сохтагия. байни ошёна 1-2 монолит. хоб бисмиллаҳирраҳмонирраҳим медароем ба даруни хона. ина хол калон мешава калидор. даре ки дида будем ай тарафи пушти хона, ина ҳамон дар. хоб дӯстон, якум ошёна да ду дархона, кухня, туалета. хоб медароем ба кухня дӯстон. ина кухняро мебинем. кухня 6 ба 3,30. нашод чизи чораш дӯстон, нашод чизи чораш кухни гарнитур. мақсад бисёр чизое ки мемонанеш места дар хона. болода мисол спални стенка и чизое мисол договорное. агар туғурӣ гира мақсад мемонанеш нархнав. агар туғурӣ нагира чизошуна холӣ мекунанд. якта кондитсионер дора бо. хоб ина кухняша дидем дӯстон.
якум хона медароем. این خونه که میبینین خونه 5 با 4.5 کندیشنر، دو تا تریزای پیش خونه، پولش обычный полای، خیلی چیز زدگی لامینات نیسته، خفک برای خیلی گرم کنی زدگی تمام سال یکم توپلی پول یکم چی نداره. خب دوستان میریم یکم خونه که دیدیم با دویونگی خونه میریم. دویونگی خونه صفای کلیدور ده. خونه دیگریش 5 با 3 یک تریزای باری خونه болошон هم خیلی سفید کدگی، پولش هم همون پول عبای مثال дар ҳамаш қоидави кадагиай 5 ба 3 гуфтем. хоб боз медарем ба душевой, яъне туалет. индукни душевой полни кафел задагиай. Нархи отдельно меша ванна, туалет. خب на туалетча мебинем. болош сафед кадаги пластик, термикс, окошко. туалети калон намису. Душевой, полный кафел, болош пластик. Ну, она надурала, просто хели ранги бассейнча кадаги. خب برادرها با دیموشون می‌داریم. میبریم با دیموشونه. گفتیم که پشتی خونه است. دیموشونه خیلی خالدی کلان. این کلیدور 7 با 3. هفت با 3 фигурай хушру задагиай. خب دوستان می‌داریم یکم خونه از طرف لسنس از طرف دستی راست. این خونه 5 با 3. سویتوش هستن گفتن که سویت مقصد ایجاد проблема نیست. یکم ошона да дар хона гуфтем кухня, ванна, туалет отдельно. Да дим ошона 4 дар хона фақат. аз тарафи дасти чап медорем ба дигари хона. инҷа дӯстон чизи чора мондагиай, мақсад ози камтар либосаи хеле мондагиай. 5 ба 4 дӯстон ин хона 5 ба 4. ин хонаро амхи абой задагӣ, мақсад полни тайёр кардагиай, люстраву чиз. хоб аз тарафи дасти рост зал мешавад дӯстон. зали калон 5 ба 4.5. хоб ду тиризаи пеши хона. хоб нигоҳ кунед дӯстон, фигураи
خیلی خوشروزادگی ابوی فسون 5 ба 4 ним гуфтем. خب با سیومگی خونه میدرویم. گفتیم که چهارمگی چیزی چهاره داره. سیومگی خونه نه 6 ба 3 ним. نگاه کنین پیش خونه خیلی رنگ ارکشیدگی بالاش نخی فیگوره زدگی مقصد نشد چیزی چهاره ستنکا. گفتیم که این چیزا دگرنوه اگر نرخ نو توغوری گیره با سومی که هازی ما میمونیم این چیزا همش میسه. اگر که توغوری نگیره این چیزا را میگیرن میبرن نه که دو نرخی که ما میمونیم نیمی چیزی چهارش میسه نی تو که سپالنی ستنکو یخی چیزی چهارش مقصد میسته. خب اینه رستکی کلیدار تریزه میشوه پیشی خونه. گفتیم شامانسور 9 километр пеши кирпични завод болотар кадоми намедуна и криша подвал криша мешава чор дар хона. хоб дӯстон мефарем ба берун нархи хонара гап мезанем номрои соҳиби хонара мемонем. шуморам ҳатман нехтуна дар комментария нависен. мо ҳатман мехонем ҷавоб метиҳем. нархи хона гуфтем бародаро $85,000 бо муомила дорад. гуфтем ки 8 сотиқ дар пишти این خونه مثل زمینه مثل میتونین اون زمینه یگان کار کنین. کانالیزاسیا خونه داره محله ناحیه شامانسور. نرخ خونه $85,000 میشود. نمره تلفن 904 52 27 71. یک نمره دیگر 931 31 34 34. زنگ زنین دوستان. خونه معامله داره با ارزان میشود. خب کدام خونای فروشی داره در شهر دوشنبه حتما در نمره ادمین خورشید 915 61 53 53 زنگ زنین. ما حتما کمک میرسونیم برای خونه شما را رکلام کردن در شهر دوشنبه. اگر باشد حتما میایم کمک میرسونیم سیمکا میکنیم. خب رحمتی کلام کدامی که کانال ما را دستگیری میکنن لایک میمونن.